Bishona Vélez, Bishawanelesh, Sukele, Walkelatan, Kamikesh, Huyetu, Chikulil, Tele Yucatán, Yambalo, Cabeto, Helta, Nipoltictesh, y que la Camicones, Heturak Bin, Yanakesh. Y Chitulakle, Tumenukulo, Yambehla, Yantulebas, Umeyuchul, Meyah, Yetul Chikulil, Internet. Vale, y Chile tune tulakle bajo helo boyan talamilo kutasik tumen kutasik sahben si liok olmak kuyo kol ilchikul el internet yo la lejelo ojalá chilio Yucatán Mauricio Vila dos Saltano uyali ketanu shakaltalo ilale kayanak weitulum el Yucatán el tunku chile lukaba agencia estatal de ciberseguridad el shakaltalo laka talamilo kutasik le ba hela tanu yilal ka beyak tu tanile tanu shakalta ilawaka beyak uyantal tumen tusham Machen kabeta gupe bawa matu meyah tu pachkini tu menshans ukuyilal setaya talamil kutasik lebal ti mako bayan kine kuchabal tak akaba un número la tarjeta bal obiyo ti chikuli te internet tole halache tu yala te lutsok baletie winalil yanikona tu nahil shok Universidad Politécnica yanu hek aptal nu kahlo shok le para lobo upel kambalil ingeniería en ciberseguridad 46 kuntulul pala kun okol shoki tu habi 2023 te lukahbal enero tu nahil shok Universidad Tecnológica Metropolitana yan tu renusaba lukambe sahil ciberseguridad tu lak le bajela te lukananta maktun tile talamilo kuyandal yol chikulil internet Ichulak Bashilo, Buhol Popilo Molail, Utak Mukutal, Maya Miatzil, Inde Maya, Eric Villanueva Mukul, Letie Kachi, Tati, Kuyali Keleti, Uchale, Ukahatzile, Utzok, Oshpel, Winalilo, Oshpel Meso, Tile Hab, Yanikona, Uitulum Yucatane, Kaya, Chahtukaten, Tak, en Gutustik, Lek et Kahalo, Bijano, Tenachilo, Tonohlumil, Estados Unidos, Manal 98 millones pesos. $1 millón tusta e chiltulak le mako bijano bo tialulak atzilo tulak le bajelo 16% yap chahik yash tanchu muktile hab hela yantun manal 182 millones pesos tak in tusta tumelek et kahalo tun heshawi geshelo ulak bashlo hala chilio katan kutsak ohel bile le tietune 29 tile agosto yene kon kutalunat sala ya Antonu Tsabalum el u payaltani u hekaptal u tanil ya kapat ichilenuk besahil kaholta no le anta hilo Tsabalo programa peso a peso le la utial macho centik kai programa peso a peso acuícola tulaka mahukata ti kutsatant bashk ingatsaba kaholbi bashk abet utial le utsabale anta hilo hela Umola il Chukayete Acuacultura, Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, le llegó un holbi, tu chico el internet pesca.yucatan.gov.mx bajo cabet, ya lo tacpa halmaco kunukato lejelo ya el teléfono 999 611 8027. Lunes tak viernes las 9 tak las 3:30 chinil king pasta lutang mac utial tun lejelo. Ulak bashi lo le tie vacunabo le 8 takti 13 yani konti le agosto yanu ubeta ulak uhat silutsaba le vacuna te yo le coronavirus utia ukap elil kuntsabil tunti palalo yantio 12 tak 14 yetel tanke le mo yantio 15 tak 17 habo uitukahil hoy kinka alik 8 tak 13 ti agosto tukahil ho Ukap el vacuna tip mehem palaliandio 12 tak 14 jabo yete uyosh el ya le palalo yan 15 tak 17 jab yobo uitukahil hoite con uchu unidad deportiva Villa Palmira centro de convención del siglo XXI utial ukahat le helobo le lunes jutal beilo ya le marzo sijo enero y febrero martes marzo abril miércoles mayo y junio jueves julio y agosto Yetele viernes, septiembre, yetel octubre, sábado, canzokok, yale marzo, sijo, noviembre, yetel diciembre, beitono, yash tunu biskabitu bisoko buhunil, tursan, le yash vacunati le tiop helbo. Le tu kahil chica, no, tuanu pexilta, yuchul meya kame, nak maka nak bishbunu kulilu meya hop, te tu kahil chica, no, comisaria tishmeva, tung antahilo, no kulilo telu wak ekang le mako bo, basti doruya la ti yetelu ilo yetelu kaicheil telu ubeta le cano telu yanti como le maco bo umolay el desarrollo social Instituto Yucateco de Emprendedores cube anta hilati 17 juntulul maco ohel tantelo yan talamilti maco yamaco talamilti matu pasto el chenshiki no beitun sabik te tu kahil chica no te tu noholil ulumi le Yucatán chile bajen 50 walkilawe mikilbash sama le no la bajo kan yo heltal